ka Greta Solutions Training Academy ka bai training card bat ka Sarkar Meghalaya ka wan ra shapi ye ki free skills training lani ki training ki bamdan kamjing siu lani yo e ka course ka bangin ai ka long bamboo furniture maker ki jingmin toy ki banyo na kani ka training ki long government certificate startup tools but placement ki seats ki long ki baduna join no menta ya ka Greta Solutions Training Academy Bantip company follow yengi ha Instagram, Facebook but YouTube channel lani phone ha uni un number no hunrio sound not daisan nyo 7640957777 join not menta Ki Nong Ilam Jongga Riboy District Sports Association lengba ba banlum lang marbaniang brio secretary ka football committee Jongga Association habakiran sikilat bathai kubor hadin ka jingilang jongka kanhon wala pentip ba sian on sedang no ia ka jing panile kai football na ka banta ki samla shinrang bat kumjur na ka banta ki kentai ha ka ba ka association kala de ban pen kre na dong shadong ban pen long no yigini gelampong ile kai football Riboy District ka balong ru na ka banta ki club ke bala de ban wan peniso ilade sia ka RBDSA Hagani kasnem ka pamanta ka RBDSA kan penlong ro ia ka football na ka bentagi kentai lane ka women's league badla arban kedau bagi nong ilam nadu gane sengi ka pelapan mi ia gane jing penbana kin sedang banai no ia ka entry form ia ki club gi bako aban wani sim benta ha ka ba onla ro ban yo ia ki entry form na office trikam jong ka RBDSA nom sning ngini sangap khandiat ka jing penbana na secretary ka football committee jong ka RBDSA Tengidon mentang ni Hafiz Jongka Riboy District Sport Association nakalian football committee rengkat berkinong kitkam Jongka Riboy District Sport Association berpentip syafi barak ki sports club ki bala penyeso ilade bat ke Riboy District Sport Association dan nakalian ke football committee ngidon kini kijing pentip syafi bana kalian football competition kan sedang nak berpulong ke Riboy League pada kejuk ke poru kabade usnam bakum ke Association ngin rakhero ya ke Golden Jubilee haunus nam momenta kenak muda kane ngin sedang yakni football league jungi ki bakentup hakni ki division kebanung kong kade ke women's league nangta ka third division ke second division ke first division bat kumju ro ke super league division kenak muda kini shua ngin sedang ya ka football league jungi ni don berpentip sipi barak sports club bapin sumha banle shua ya kene ka interclub transfer ka berkentuk tang ya ki senrang ha ka baya ki form fill up ni ka office jong ka RBDSA bat ka tarik ke ban penkut ya kene ke interclub transfer ke long ha ka tarik ber submit ya ki registration form ki jong pi ha office jong ka sen dan aku benta ke league jong ki senrang ya ki registration form fill up ni na office jong ka RBDSA ha dak no sengi ka balong tray nak dak de league ngin sedang shua dak women's league ha ka ba ya ki form phila banyo na office jong ka RBDSA hi bat ka tarik ka ba khaddu ka bangin en pediang ya ka entry form ki jong ki sports club kalong ha kan ru tarik Julai matal senam bat ya ka tarik ka ban sedang ngin sepentip pat ceki club wan sim mentang kerpang nak dak women's league nomor kadai kesin ke menengkong bagi peniak je kan ni nge kajing kibik lenti ke jongi kalong babarok kita klub ke bala penyeso alade cak RBDSA kinwan bani simenta hakane women's league lani lada don kino ki klub simet tim simet ki bakwa bani simenta hakane women's league kin hap shua ban affiliate cak RBDSA bat hadin kata kin sayo bat bani simenta hakane league denak banta kisenrang ka registration form pila banyo nadu mentarsi bela penmi ikne ka khubor bat ka tarik ka bakhaddo bengin pediang ya ka registration form ki jengpi kalong hak khalai tarik jong mulai Julai habaro ki division ke banglajar keteng menne te ya ki jingtip ki bakha menya dan kono ka bana kaleng sports club kita don kam siu ki jing pensian ki jing punsiai pila ban sipun haki nongkit kam juga football committee lani seki official jong ka RBDSA lani phila banwan mi si office jong RBDSA hakna kono kapor ko office ngaudun kam ban yo ikjing syai tekini kilong kijing pensai nakalian ka football committee sepi barak ki affiliated club kalau penyeso de si RBDSA baka jing kmi lenti kijing ene senam kalong kijing wan sim menta jong pi club kalong khambun namar baka de ka kapor ka golden jubilee celebration
jom ka RBDSA bat ye kimadan kiba an penilai kai hadu mentai nang jet ya kemadan soraman ya kemadan nong juri kemadan umsning sports club bat kumjuru kemadan NSIA nang po bat kemadan umdihar kebangila jet ya kini ki